long live. Berlin, long live. Berlin, Berlin, IPFP, long live. Berlin, long live. And it's not this right. पूरी करो हमें चाहिए गोरखालैंड वोटे से हमारे मांगे पूरी करो हमें चाहिए त्रिपुरालैंड नो गोरखालैंड नो रेस्ट नो त्रिपुरालैंड नो रेस्ट our demand त्रिपुरालैंड our demand गोरखालैंड गोरखालैंड चाहिए त्रिपुरालैंड चाहिए त्रिपुरालैंड चाहिए नया राज्य मांगने वाला एक हो नया राज्य मांगने वाला एक हो मोदी से हमारे मांगे पूरी करो हमें चाहिए त्रिपुरालैंड हमें नया राज्य चाहिए हमें नया राज्य चाहिए नरगरो जे मांगपली नाइ तंगमानि अजरावो चिनि खरांनि मांगपली वो ओनलि अन चिनि खरांनि मांगपली वो कुमलंग दगमालि हातिनि सिमि कथां आवाइ मुं एबा लाइभ टेलिकास्ट अजराव नुबितं खना आन्यां उलगु फाजिं काइसा कतर खादुमानि रेली दुवाजि जाखाय पेपिनि बुखाक्तै बिनि अजरावो रेली वो हिमजाक नरक नुबिमान खना आयं फाजिंगो नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि जनरल सेक्रेटारि मनीष तामां ते मनीष तामां नाव खबुइ बिनि हासेनि एबा नोटिस हासेनि Dalbidal Mothani, Dalbidal Organization ni kusuk kotora dong rogo jrawo, Tipralen ni Sanmungo, Kumulung Dogmali Hatiwo, Reliwo Himzak Norok Nugiman Kana, Ozrawo Tongo, IPP ni General Secretary Masang, Evar Kumar Zomatia, Te Chidin Demonstration, Program ni Convener Masang, Shukla Choron Nuatia, Only on Chini Kurang ni Mang. Mali, Kumulung Dogmali Hatini Simi Kathang Awai Mong, Kiobo Haikino Ozraw Norok Nugitong Kana Kumulung Dogmali Hatini Simi Kathang Awai Mong, Kasha Susruk TV channel Ozraw Zemang Piliabo Kumulung Dogmali Hatini Simi Kathang Awai Mong Nugiman Kana Norok IPF Dini Sikla Rock, Yod IPF ni Adang Rock, Tagalabo, NRC, CA, No CA, yes, Tipraland, Dog Say Dalbidal, Simung by Borogozarawo, Tipraland is Hanmungo Kurang Tisalai Tongmani. Shanghai!
Norok ojrao nugui mankana ni angulkuk phasing kaisa kotor rally Tripura Selen ni sanmongo eba NRC ni sanmongo abono kari bo CA Citizenship Amendment Act no rothaise nahana ni nangnai abo hai sanmongo no tini 16 din ni salobo IPFT kumlungduk mali hatiwo khorang jikonia sidin demonstration pandani simi rally khlaijagei tabo ojrabo kumlungduk mali amjai kiringlai kidinglai tongmani norok ojra nugui mankana ang ojrabo norok no phunungani chaitok nai IPFT ni siklarok IPFT ni adong rok ojrabo tini bo haino hai sakni kamthli khugei khaglabo NRC eba Tripura Land demand Tripura Land si mumbai ke Tripura Land khaglabo si khorang tisalai tongmani ojra nugui mankana tayabo haikana ojrabo tungkhlajak khumulungduk mali amchai tamni bagi hinggang ke Tripura Land ni sanmongo 16 din khorang tisamani yagulo जों नुगै मानखा ताबुकबो मुंसा रेसपन्स गदै हागतर हापां एबा हास्ते हापांनि बोखागदै तियाबनि बागै तरक तरक कुतुंनानि बोखागनो थाङै दङ IPFT नि सिदिन डेमोन्स्ट्रेशन नरक खनाय मानखाना उलकुक बुसकां याक्सि याग्रा बेखांनाय बाजि सगै लामजाक सक हरजाक्का नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेट नि जेनेरेल सेक्रेटारि मनीष तामांनो तेबिनि लगि दङ नोटिस नि गुसु कतरा दङ दक Norok ojrao je naitongmani mangpili khumulungduk mali hatini simi kathang awai mong only on chini khorangni mangpili wo tiyo bo haikeno beskangni mangpili simia जों खुनुगनानि साइटकनाय उलगक फासिंनि मांपलि रकबो नरक नुगै मानखाना सकांगो हंगांके कामतलि खुगलाइजाक IPFT नि आदं रक IPFT नि सिकला रक थिगाबनि उलगक फासिंगो तैगैसा बेनाटि लाइजाक मांपलि और बसांनि मांपलि सिमिया जों मांपलि खुनुगनानि साइटकनाय उलगकनि जे रेली उलगकनि जे आदं रकनबो Tripura Land नि सानमुंगो रेली हिमनाय लुगरकन नरकन खुनुगनानि साइटकनाय only on chini khorangni mangpili norok je naitongmani kathang awai mung live telecast nog asukti norok phunugui tango जों teo bahigano yago propose Tripura Land ni map yago tileijak aboni loge logi bodolni bana nok khubui dalbidal placard to swijak NRC Tripura Land ni demand teo bahigano Citizenship Amendment Act no sejawui dalbidal placard norok swijak nogi mankhana butup ke slogan ramani bisingti ke khorang tisa jagai tango tini bo haino hai 16 dini salo Tripura Land ni sanmungo NRC ni sanmungo IPFT ni khorang tisamung teo bo haikeno Citizenship Amendment Act no sejawi tini bo haino hai IPFT khumlungduk mali amchai ganangai rally khlaika rally ni bising khorang kasaka Tripura Land ni sanmung NRC ni sanmung teabono karai Citizenship Amendment Act rosaise nahanane nangnai o slogano tumphla jago jorawo khumlungduk mali amchai norok nugui mankhana dalbidal amchaini lukurok yago bodolni bana tiyei dalbidal placard tiyei eba tini katal khen nugui mankha propose Tripura Land ni map yago tiyei khorang tisalai tongmani kaisa mangpili tiyobo haikeno जों ojrawo जों phaisok paija khumulungduk mali hap thatiwo je mangpili norok nai tongmani abo chini khorangni mangpili bo kathang awai mung khumulungduk mali hatini simi tiyobo haikeno bwskangni mangpili bo hayang hai phunungani chaitok nai ulku phaching asuk rally borokri kha bwskango thang soika forest omni phaching bukhuk rally ni bukhuka sogi thang soika जों bahaigen truk aing phaching bo thangai bwskangni mangpili rok phunungani chaitok nai tiyobo haikeno norok no haino hai sanani koklaio chini khorang जों dungmali hati simia mandai amchai simia
জম্পুই জেলা টাকার জলা আমচাই সিমিয়া হাসেনি ফাদারব দাল বিদাল আমচাইনি দাল বিদাল বদলনি দাল বিদাল মুভমেন্ট তৈ নরকনো কথাং awoi mung phunungni saitogo tamni bagai hingangke chini khorang tiprasani dal bidal sanmung nati tiprasani dal bidal man thainati je movement dok khlaijagi tongo je khorang dok tisa jagi tongo jotta amchaini jotta movement tei norokno kathang awai mung phunungni saitogo tei bosangni jorabu phunuknai teo bahaikeno ojorabo jeng tini phaisok paijak khaina hai sanani ko khlaio jeng ojorabo phaisok paijak khumulung dogmali hatibo teo bahaikeno ojorabo tini lai thangnai 6 tarik January 2020 सालनि सिमि तिनि 21 तारिख मुइ थांका 16 दिन कावै दङ टिप्रालेन एबा एनआरसी नि सानमुंगो आईपीएफ नि खरां तिसामुं आबनि लगे लगे सीए न सेजाबै आईपीएफ नि खरां तिसामुं तिनि 16 दिन सालाबो हायनो हाय लाई थांनाय जरारगनि हायके तिनि बो खुमुलुं दुगमालि आमचाइ गोनांगै खादुमानि रेलि खलाइजाखा अबा हायकेन नरगनो हायनो हाय सानानि कक कलायो तिनि फाइसक बायजाक नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि जनरल सेक्रेटारि मोजां मनीष तामांनो खबै नटिस नि दालबिदाल अर्गानाइजेशन दालबिदाल मथनि कुसुकदर आदं रक नरक नुगिमान खानाव जरावो फाइसक बायजाक आईपीएफ नि हास्टे तांफां मोजां मेबार कुमार जमातिया तै दंगो जरावो सिडिन डेमोन्स्ट्रेशन नि कन्वेनर मोजां शुक्लाचरण नवातिया तै फाइसक बायजाक आईपीएफ नि कुसुकदर आदं रक तेवबो हायकेनो जों सायमानानि जायतकनाय आईपीएफ नि सिडिन डेमोन्स्ट्रेशन program 16 दिन यागुलबो सालबसक रमैसो नायमां पलिटिशियन नकनै ट्रिक यांगो फाइनानि बागै जों रेलि जेहेतु आं सिगाङै थांगाबा जों ते दवै हिमै आयंनि मांपलि नरकना फुंगानि जायतकनाय नरक जराबो खुमुलुं दुगमालि आमचाइनि सिमि जे मांपलि नुगै तंमानाबो कथां आवाय मं नरकना फुंगानि जायतका नगा सुक्तुतिनो तिनि खुमुलुं दुगमालि आमचाइयो फाइसक बायजाक नटिस नि कुसुकदर आदं रक नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि जनरल सेक्रेटारि मनीष तामां ते फाइसक बायजाक नटिस नि दालबिदाल अर्गानाइजेशन दालबिदाल न्यू स्टेट साननाय मथानि कुसुकदर आदं रक तेव बाहायगोन बरक बाय जों साकक सानानि जायतका बरकनि बिसिंति बरकनि ओपिनियन रक टिप्रालेन एबा गुरखालेन नि ओपिनियन तामनि बागै टिप्रालेन साननानि नांखा साकसाकनि हास्टेबो नाबलान्ति बरकनो जों सायमानि जायतका बरकनि खुबदै तेव बाहायगोन जों कक सानानि जायतका खोनालायखा आईपीएफ नि हासे तांफां मोजां मेबार कुमार जमातिया बाय बिनि खुबदैबो सायमानि जायतका जे मियानि सालो 125 6 शेड्यूल अमेंडमेंट बिल मीटिंग तम तम बदलनि बाहागनि डिमांड खालायजाका तै आईपीएफ नि कारिबो दालबिदाल पलिटिकल लीडर रक थाङै सगैजाक बरकनि बखागनि तम तम डिमांड खायजाका जों सायमानानि जायतका बोसांनि जराबो बरक हासेव किबिल कांके बरकनि खुबदै जों खोनानानि जायतकनाय अजरावो हायनो हाय रेलि किफिल फायमानि मांपलि नुगैमानखा फरेसमनि किटिंगै रेलि किफिलि फायका खुमुलुं दगमालि हातिनि सिमि दिनै 16 दिननि सालो आईपीएफ नि बुखागदै रेलि खलायजाकमानि खादुमानि पान्दा खलायजाकमानि एबा तामो तामो मेसेज दिनै अर टुबि फायजाक नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि जनरल सेक्रेटारि मनीष तामांनि खुबदै तेव बाहायगोन चिनि खरं नायतं नायजर ताकदै बुक संगर न हायनो हायसानानि कक कलायो जों आईपीएफ नि बदल सिमिया दालबिदाल पलिटिकल पार्टी नि दालबिदाल अर्गानाइजेशन नि कथां आवाय मं एबा कभारेज खलायनानि जायतगो एबा बुसां जराबो खलायनाय नरक नि दालबिदाल प्रोग्राम नि मुभमेंट नि नरक कथां आवाय मं एबा कभारेज नानि बुसंखा चिनि खरं नि कक दुगनि मारिवो कन्टेक्ट खलायमानो गोरों हरिमानो तेव बाहायगोन जों तिनि बहायनो हाय फाइसक बायजाक आईपीएफ नि जे सिडिन डेमोन्स्ट्रेशन खाजाकरि जरानि बागै तिनि 16 दिन सालो अनुगैमान खना कायसा कटर रेलि खलायजाक खाव जराबो दिनै 21 तारिख ओङै दङ जानुवारि 2020 दिनै फाइसक बायजाक बाहायगोन चिनि खरंनि मांपलि नरक नुगैमान खना नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि जनरल सेक्रेटारि मोजां मनीष तामांनो खबै नटिस हासेनि कुसुकदर आदं रक फाइसक बायजाक आईपीएफ नि जनरल सेक्रेटारि मोजां मेबार कुमार जमातिया नरक नुगैमान खना गुरखालेन टिप्रालेन तै दालबिदाल सेपारेट स्टेट साननाय रंनि स्लोगान बायदिनि मोजां जाक खुमुलुं दुगमालि आमचाइ तेव बाहायगोन बोसांनि मांखलि फुंगान बागै जायतकनाय नुगैमान खना साकनि कामचलि खुगै दिनै 16 दिननि सालबो हायनो हाय खरां तिसा जाक्का एनआरसी नि सानमंग टिप्रालेन नि सानमंग आबनि लगे लगे सीए सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट आबनि सिगां तंमानियाबो सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल न पास खलायजागै ताबुक एक नानि थाङै दङ फियाबा ओ एक न त्रिपुरा हास्टेव एबा नटिस हास्टेव इफेक्ट खलायमांलाक सयल खलायमांलाक नै आईपीएफ सिगांनि सिमिनो खरां तिसाय फायो सिगांनि सिमिनो खरां तिसाय फायो आईएनपीटी सिगांनि सिमिनो खरां तिसाय फायो टीपीएफ सिगांनि सिमिनो खरां तिसाय फायो टिप्रालेन टिप्राहा बदल तेव बाहायगोन दालबिदाल अर्गानाइजेशन
o bin no chejaboi khurang tise phemani o ek no chejaboi choba khlai phemani jeng nugui mankha obo haikeno tebo kotor chobawo tongo tabuk supreme court case romani bising tike hasini maharaja bubagara produt kishor maniko bahadur tei case jak ojrawo jeng kokma mankha TPF ni supremo musangjak patal kona jamatia obo haikeno sek besang jora rokon nuglai nai je sieno sejaboi eba sieno legally fight khnai thangani bobo haibo jagao thangsogoi supreme court ni case obo haikeno ojrawo jeng nugui mankha Tipraland tei NRC ni sanmungo kumulung dogmali hatibo khajakri jorani bagai lai thangnai 6 tarik January ni simi sengthajak sidin demonstration IPFT ni luaji mumbai only chini khorang ni mangpiliwo norok ojrawo nugui tongkhana kumulung dogmali hatini simi kathang awai mung jeng ojrawo chini khorang kebelo chini khorang TV wo chini khorang Facebook channel tei chini khorang Facebook page obo norok no kathang awai mung dogmali hatini simi phunungani saitokha tei tini nugui mankha kisa juda mangpili National Federation for New State o mothani General Secretary musang Monish Tamang tei notice haseni kuchu kotor adong rokno baji sokmani bisingtui lamsak jakha tei ojrawo borok reliwo himlaijak chini khorangni mangpili norok sagangobo nugui mankhana IPFT ni o sidin demonstration o join khlaima simiya borok IPFT rok bai baksa khorang tisaboi reliwo himjago ojrawo norok je mangpili naitong manabo chini khorang ni mangpili khumlung dogmali hatini simi kathang awai mung जों हायनो हाय सानानि कक्लायो chini khorang ni mangpiliwo je mangpiliabo kumulung dogmali hatini simi rally kumulung amsai kitingi phai haino hai je kumulung supermarket ni opposite side o sidin demonstration khlaijak mani thayo khai sokpaika tabok chengjak nai oro khadumani kaisa lukutum panda kognarak nai je chief guest ni phai sokpainai National Federation for New State ni General Secretary musang Monish Tamang kognarak nai IPFT ni GS Montri Member Kumar Jomatia no khoboi dalbidal ladong rok eba notice ni phaijak dalbidal kuchu kotor idar rok borok ni bisingtui joto message joto speech aborok norok noknani phungnani chaitok nai norok choyawai nai tong chini khorang